Silvana Sosoro. Wachana na maneno ya Dr. Fred Matiang'i. Wacha kabisa tigaya, wachana na maneno ya Dr. Fred Matiang'i. Who are you? Oikatutu wale conversation unava gusi igore ya Glory Oruba. Na akolete video linde ngabatainga Matiang'i challenge abo atete basubati banga around him bako mukonye campaign. Bonse people banyalo ko kachi campaign Kenya ga bakabua. Abasubati mbalenga around them. Bako kole campaign baleta the women aspect as a siasa. Okoriye William Ruto na abwate Glory Oruba na abwate Millicent Omanga. Bonse pia wale nsema ya one time wose ya opposition. Bono Matiang'i naga ntefa subati. Tingu ikubiya mnanje bono mukwa goranga musubati is Matiang'i olveri voko ngobare distance tukosenguru waroro talibiya. Bono gututole conversation unaba gusi igore musubati oyo. First of all tonyolenga ngubuli ale kirokyo women rep Kisii County. Ikina kyata beta kubuli. Now Nairobi tale konyara because Millicent Omanga na bit strong nene no Nairobi already. Bono musubati yo keracha hakabana Matiang'i akagendera kole siasa yae. Of late ndra morana Matiang'i. Tale ko kwana bigo ya Matiang'i mpaka bono bunaste ko kwana mangana Matiang'i kirosora akoletek alinge watak Matiang'i. Aba gusiba minto musubati yo eyondongera tuvende kwa green inde. Na very emotional. Kera ko make decision chiya na bokoranga musubati emotions ichikumu drive mono. Kera ko genda na bunge akoli bintu lyale ngorro bantu mbaro baro chibintale ko ko yakachirangi kuchiana kuchia. If you want to be kinga na a bit emotional, akutimi emotions ko capture attention, which is not good as a siasa. No bento ko very sober in making decisions. Now umusubati ubinali ko nange close na Ruto. Ikikia gere to some extent okonyoranga bantu mbali kumuamini. Okonyoro monte kana zote ntumwamini bold. Lakini bono ase video ndete kwera chinga kechi twagire na Matiang'i naba kusibonspi ingantogale njava subati nende Glory Oruba can do better. Asikante banga she can do better. Musubati oyu because of our emotions nabako bagaided. Matiang'i amote this is how you do it. Agendo so nyonka mogaidu chana uchia. Mono onyonko yo vera siasa amogaida Matenga Oruba minto. Onyogo takete kukonya ka siasa eji. Kabaiga naiga. Kwa naiga. Kaba nojo. Stick to this one and that. Ikinege ndo kiamana sana. Igona hako bagaided. Abesi Matiang'i nabako konya. Ebi ntombira abwate Matiang'i aganeti. Nakinde temere se video mbaro kimbiribyebi. Lakini ndara korabo igo onye nali tanga nyokorra. Video yanemo kwa time searching akisha go subscribe nende ngo batabinde butambenga ngakire simi mwansemi mwande amana na kili ground ikina kiyakogera nakachi video chire informed iga monda gote ama ku counter usinywe kwa onyoranga very factual aso wanja kwenu irachinga kishene inform. Number 1, Matiang'i nanga de character ya Glory Oruba omuntu kukwana lyuka inere siasa na ebosali okwana chiko correct baadaye naga neti omuntu kukwana enchere buneli umusubati onyole kiro mundu nga Matiang'i okirite omutwereru okupime bintu no naro takeiro komero osoro matabi osoro njene balimu toku na Matiang'i. We need such people as a team ya Matiang'i, whether Matiang'i likes it or not. Ende bantu mo ko bangina Matiang'i ono mu encourage Matenga go ikanchera nena ki bantumbara atanche chitabi atanche binte bingi lakini kero ara tuwali kera mukonya tanyora ndonse abantu abutali ko batukuta ako baletanga tokonyora muntu ule 100% complete ko chese side yao ikina kiko konya Ruto kala rena bako mukonya ngendo kete tayigotika akuguo kambaya no babunurabe kyakora ataji ko shana ikire gento ngesera ako gani ochomokole gento kete mukora now it's over. Matiang'i needs to do that. Number 2, musubati she can talk nabako kwana kabisa okukwana kulita baswati bange babwate chane dongera takonyara mundu ranyare kidogo nali sisai. Lakini bono muswati yoyonde nabo mugusia amanyira Kenya ngima. Ikabono obiyambro akoleta on board. Aso gutwara umuntu uri bugukwana. Ruto toko munyara asama ngana we gukwana. Nogane te abantu nabanya kumutukuli kabisa bamwiranize. Ngo igera akora Matiang'i narra akora Matiang'i amangana gitayo. Kera kumurama Glory Oruba na saka motavinga. Amangana baswati gukwanira. Tiga ntu kwana, which means nga nabwate bintu kitara akiruto limo aramurutense nalo ko batenga okukwana kuli no kwamana na kumatiang'i aganete setimi yae igento kende neke muswati unabato bolemo abanda bangisika mbali wa address William Ruto na Matiang'i tarese ucho address lakini okonyoranga Glory Oruba gukwana egekoba kebe ikina kitoko gani bunaba kusi ikina kitoko gani butambe kere bindi biko koruga nduga netia se siasa omuntu romoremo obolemu obundi to yubwate musubati kusiga tia totebanike maene oyo gatebyo sora edon
ondita iyo narorire so far igo omonto tobwate noyo mobieka Glory Oruoba na etaligo omusubati oyu na igetagatebia ucio kinyuringa onye gutagete koire kirogo iki gya Jubilee inchu bono iga tokonya Matiang'i tali ugonye guchimotwari omochi gochasa Matiang'i omusubati oyu ucio kinyuringa changole video yae na ero bere somehow deceiving lakini the fact remains in a key Glory Oruoba na yoko mteteke maene abande bakirete barujinga esio kenyuri na bakobe women rep lakini e fact nelinga esio kenyuri nagandi gocha Jubilee ama gochiko women rep omuntu oramo beko muraje no muntu kurugunga Glory Oruoba ikobono Glory Oruoba na bati some courage etakeire asisiasa na alikugani Matiang'i alikubeke kirendo kando amubekange kintu keneneke musubati uyu na bako banachada nashaka ngwatebenga na bako igiri bunako libintu buchana bucha muntu buno yugo deal nerenda isi ayoko matebi igakanya kugucha koraiga neiga njuma pema tokole ebiga ne kunyara kunacho umuntu yakano munyezi siasa emyaka 5 yalreto ako moralinde ngese njuzi to amanye emyaka bono ku 2022 lakini akubulinga yanga yako nyalikana Glory Oruoba aika sigitenga nabako banachat akole ibintu nchiragetiga emotions more especially njiba so kuma overcome erabe bya sana tima tina kimuro chapa kusiba ndesimule lakini amogore chinga kichona simo kwa times mongeresa na ki Abel mukwa muswati ono mubego sino muyago sina ba konye ko stako konya ene opinion ya naro sa comment section to gore chinga ko share ninja enti gamba kirimbi amno kingo chaka chi video chiwaka na lenge 5 subscribers woniga in the 4,000 subscription mark na ko pasa mamoge ndo subscribe push at least ninka 5,000 this month as we proceed ngenda another month ngenda 6,000 ngenda 7,000 ngenda 10,000 it's around nyokuguro that's how information go soko sema ni kutoka raga kurika saa nyinge usebono biamono Silvana Sosoro wachana na maneno ya Dr. Fred Matiang'i. Wacha kabisa tigaya, wachana na maneno ya Dr. Fred Matiang'i. Who are you kukuja kutupangia siasa yetu ya Matiang'i? Who are you to address him? Ati okokora press conference gabo ati tigaya address abagusibu na inchene kiongozi korugusi. Who are you to address Dr. Fred Matiang'i? Who are you? Omoisi oyo. Who are you? Unasema hapo ati I support him is our future leader. Future ki. Iwe mangana ya future ndio munashinda mukisema future. Aba saa future leaders. Wachana na hizo ujinga zako. Dr. Fred Okengo Matiang'i is our leader now. Bono iga sasa hivi. Kukuja kutuambia is our future. Bono 2032. To secretariat, to this, that. What does it bother you? What does it bother you that Dr. Fred Matiang'i kama akona secretariat ama akona secretariat 10? Inakusumbua nini? Wewe mtu wa Kasongo, mwizi wewe, moisi oyo. Who are you? Leo ukuje uanze kuambia kiongozi wetu ati sijui nini, tabati sijui sound system minki. Kuna mahali Matiang'i ameshika simu akakwambia omokoyo negaki please chirori chiche sound tafadhali mtutumi. Kuna mahali Matiang'i amekupigia simu akakuitisha naonya chitongoro chizenye munaibia wa Kisii huko ya chai. Mukiiba mukinunua manyumba mpaka huko Mombasa. Kwani wewe nani atujui ukumejenga umenunua manyumba kila mahali na pesa ya wananchi? Ukuje uanze kutulecture kutuambia unajua nitawapangia. Who are you? Wewe mzigo yako ni ya huyo muuaji. Wewe mzigo yako yenye umebeba hivi yenye inanuka kabisa ni huyo muuaji ameua majenzi. Huyo unaita kiongozi mwenye ameharibu hii nchi yetu, amepora kila kitu. Beba mzigo yako ya Kasongo, Silvana Sosoro. Wachana na siasa ya Dr. Fred Okengo Matiang'i. Na unajua mimi sikuogopi, wewe sikuogopi. Wachana kabisa. Chi press conference chi moko karabuna chi press conference ayene whip my majority whipping the whip we lakini whip ebintu bya Kasongo. Leave us alone.